Muaz ibn Jabbal radhiyallohu anhu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi. Kim o'lar oldinda chin yurakdan la ilaha illallohu Muhammadur Rasululloh deb kubolik berib o'lsa, anda al so'zsiz beshikka kiradi. Boshqa bir hadisda Allah ani so'zsiz kechiradi deb aytilgan. O'shunda ele sahih hadislarda da kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam suyunchiga varuqqula, jana boshqalarga da suyunchilogula. Kim chin yuragidan la ilaha illalloh deb kubolik bersa, andal so'zsiz beshikka kiradi deb aytdi. Allah taolo uchun ixlosning qadr barqi bor. Chin ixlosi bilan qilingan kichkineke ile ish dag'i cho'ng so'ptirga ey bo'ladi. Eğer bir amal bul dünyü elderine görsetilip, başka bir önü kuantı üçün kılıngan bolsa, anda alamal Allah'ın astında paydasız, beker bolot, balkim anı kılgan adam günökür bolot. Alemi, eğer ıklas menen bir az ile amal kılınsa, anda al öte paydalı bolot. Oşonduktan, kim kelmeni çin yürekten aytsa, anda anın günölörü sözsüz keçirilip, beşike girüsüne eşkanday gümön yok. Ova, al özünün günöler üçün cazasını alıp, geçirek bolsa da, beşike girüsü mümkün, birok al dağı zarıl emez. Eğer kimdir bir önün çın ıklaslı oluğu cana, kaysı bir amalı padişalardan padişasına cağıp kala turgan bolsa, anda al, anın bardık günölerin geçirip cöret. Eğer de biz uşunday jomart zat üçün can berbesek, anda bol öte çoğun jogotuğa duşar bolu. Kanday bolgon günde da, bu hadislerde tayyiba kelimesini aytuuçularga köptügen uwadalar bar. Al hadislerde iki nersenin teң tüşünügü bolusu mümkün. Birinci, erece boyunca pende günölörüne cazasın algandan keyin geçirilüsü. İkinci, Allah'ın jomarttığı jana merimi menen cazasız ile geçirilüsü mümkün. Yahya ibn Aqsam rahmatulloh aleyhi attu bir hadisçi adam kaza bolgondan keyin anı bir adam tüşünde göröt. Alandan ağa ahirette kanday mamile bolup jatkanын suradı. Al mınday dep жооп berdi. Men Allah'ın astında surakka turganda, Allah Taala taraptan, ey күнөөкөр карыя, sen mınday günöөлөрүңдү kılgansың, tigindey günöөлөрдү kılgansың, dep menin günöөлөрüm sanaldı jana, munu kıldың, tigini kıldың dep aytıldı. Men, ey Allah, senden maga mınday hadis jetpedi ele dep suradım. Al, kaysıl hadis jettele dedi. Men mınday dedim. Maga Abdurrazzaq rahmatullohu aleyhi, ağa Muammar rahmatullohu aleyhi, ağa Zuhri rahmatullohu aleyhi, ağa Urva rahmatullohu aleyhi, ağa Ayşe raziyallohu anha, ağa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ağa bolsa Cebrail aleyhisselam, ağa sen kim İslam dininde qarı turgan bolsa, jana men anı günöөлөрү üçün jazaloogo niyet kılgan bolsomda, birok anın qarılığынан uyalıp anı geçirip jüberem dep aytkan ekensiň. Emi sen menin qarıya ekenligimdi görüp turasың dedi. Oşonda Allah Taala, Abdurrazzaq çın aytkan, Muammar da çın aytkan, Zuhri da çın aytkan, Urva da çın aytkan, Ayşa da çın aytkan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da çın aytkan, Cebrail da çın aytkan, jana men dagı çındıkta aytkam dedi. Oşondan keyin maga beşikке girүүгө öküm boldu. Anas radhiyallohu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dan rivoyat kılat. Allah'a jetүү üçün ar bir amalga tosma var. Birok la ilaha illallahga jana atanın balası üçün kılgan duasına eç kanday tosma jok. Tosma jok degендин manisi toktosuz kabul bolot degенди түшүндүрөт. Al эми башка амалдардын kabul болуусунда тоскоол боло турган нерселер бар, бирок булар түз эле ошол замат Аллага жетет. Bir kafir padişa жөнүндө окуя жазылган. Ал өтө каардуу болгондуктан элдер аны жек көрүшчү эле. Мусулмандар менен болгон согуштардын биринде ал капысынан туткунга түшүп калды. Ал мусулмандарга өтө көп кыйноолорду көрсөткөндүгү үчүн мусулмандардын да андан өч алуу максаттары бар эле.
Alar anı çoğun kazanga salışıp jana anın astına ot jagıştı. Oşondo al padişa eň birinçi özünün butlarынан, idollarынан jardam suray başladı. Andan soň andan hiç kanday payda jok ekendigin görgönden keyin al oşol zamat musulman boldu da La ilahe illallah dep kelmeni ayta başladı. Al toktoboston kaytalay berdi. Mınday abalda kelme kanday gana ıklas, çın jürekten okulat emespi. Aga oşol zamat Allah'dan jardam geldi. Katu nöşörlögön jamgırjap, ottu da öçürdü, jana kazandı da muzdattı. Andan soň katu şamal jürüp, kazandı kafirlar jaşagan şaharga uçurup barıp taşladı. Padişa toktoboston kelmeni okuy berdi. Anın aylanasına elder çoğulup alışıp taň kalıştı. Jana andan emne bolgondugun suraştı. Al özünün okuyasını aytıp berdi. Oşondo anı ukkan jergilikli el dağı musulman boluştu. Utban ibnu Malik radhiyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayat kılat. Allah'nın gana ırazçılığın samap La ilahe illallah da aytkan adam kıyamat günü tozok otu aga aram bolgon avalda gana gelet. Kim tayba gelmesin çınıklas menen aytıp jürgen bolsa, eger anın çoň günölörü jok bolsa, anda ereje boyunça aga tozok otu aram bolusu anıktalgan. Je bolbosa, tozok otu aram degeni çoň günölörü bolsa da tozokta tübölük kalusu aram bolot degendi düşündüröt. Eger Allah Taala bul ıyık kelmeni ıklas menen okugan pendesinin günölörüne karabay ele geçirem dese, anda kim ağa toskol bola almak ele? Hadislerde uşunday gebir adamlar turalı da gelgen. Kıyamat günü Allah Taala gebir adamlarga sen mınday günölörde kılgansın, tigindey günölörde kılgansın dep günölörün sanap beret. Oşondo alarda al günölörde moyundan algandan başka hiç kanday argası jok bolot. Andan soň alarga tigi düýnede günölörüňdi jaşyrganbız. Bugün dağı alarda jaşyrabız. Sen geçirildiň dep aytylat. Hadislerde uşuga okşoş köpdögen okuyalar gelgen. Oşonduktan bul kelmeni okugandarga da uşunday mamile bolusu alys emes. Allah'nın ıyık atında köpdögen jalgoolor jana paydalar bar. Andyktan bolgo mümkinçilikdi goldan çygarbay bul kelmeni göwrek aytуу gerek. Al emi bul kelmenin ıyık berekesini düşünüp anı aytuğa büt ömürün arnagandar kanday gana baktıluu adamдар. Yahya ibnu Talha ibnu Abdullah radhiyallahu anhu aytdı. Elder Talha radhiyallahu anhu'nun kapalı olturganын görüştü da, andan emne bolgonu suraştı. Al, men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dan men bir kelme bilem. Kim al kelmeni ölüp barajatıp aytkan bolsa, anda Allah Taala andan ölüm kıyınçılığın alıp salat. Anın yüzün nurlantatçına al özün süyündüre turgan nerseni göröt dep aytkanyn ukkam. Birok men tileke karşı al kayсы kelme ekendigin surabay kalıptırmın dedi. Umar radhiyallahu anhu men anı bilem dedi. Talha radhiyallahu anhu süyünüp ketip al kayсы kelme dep suradı. Umar radhiyallahu anhu Allah'nın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem öz agası bolgon Abu Talib'ke ayttıruu üçün tartuulagan La ilahe illallah'tan da ulu bolgon hiç kanday kelme jok ekendigi bizge belgilүү dedi. Oşondo Talha radhiyallahu anhu Allah menen ant içem. Al uşul kelme bolçu. Allah menen ant içem. Al uşul kelme bolçu dedi. Köpdögen hadis rivayatlarında tayyiba kelmesi nur jana kuvanış ekendigi bilinet. Hafiz İbn Hajar rahmatullohu aleyhi munabihatta aytgan. Abu Bakr radhiyallahu anhudan aytılgan 5 karаңgılık bar jana alardan çıragı da 5'ü. Düýnönü süýü karаңgılık, anın çıragı Allah'dan korku. Günö karаңgılık, anın çıragı toba kıluu. Kabir karаңgılık, anın çıragı La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. Akiret karаңgılık, anın çıragı jakşı amal. Kıl köpürü karаңgılık, anın çıragı yakın, işenim. Rabia Adaviya rahmatulloh aleyha belgilүү takva ayal bolçu. Al tünü boyu namaz menen alek bolup, taң jürgöndön keyin biraz uktaçu, jana taң atıp jarık bolup kalganda korkup tura kalçu da özün özü. Kaçanga çeyin uktaysın,
Жақында қабыр мезгili келет, ошондо сурнай тартылганга чейин уктай турган учур болот, деп жемелөөчү. Өлүм жакындап калган кезде ал бир аял кызматчысына тахажжуд намазын окуганда кийип жүрчү жүндөн токулган көйнөгүнө өлгөндө аны ороп көмүлсүн жана анын өлүмү тууралуу эч кимге айтпосун насаат кылып өтүнгөн. Ошентип аны ошол насааты боюнча көмүштү. Андан соң ал кызматчы аял түшүндө Рабияны кооз кийим кийип жүргөнүн көрдү да, андан аны кепиндегенде ороп көмгөн көйнөк кайда деп сурады. Рабия, ал көйнөк менин амалдарым менен чогуу оролуп турат, деди. Кызматчы аял мага кандайдыр бир насаат бериңиз деп андан сурады. Ошондо ал, колуңдан келишинче Алланы зикир кыл. Ошонун берекесинен кабырда сенин абалың суктанаарлык болот, деди. Усман разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам каза болгондон кийин кээ бир сахаба разияллаху анхумдар өтө катуу кайгыга батышкандыктан ар кандай алгырыктарга дуушар болушту. Мен да ошолордун арасында болчумун. Умар разияллаху анху мага келип салам бергенин байкабай калыптырмын. Ал Абу Бакр разияллаху анхуга мен тууралуу анын саламына алик албай койгондугума арызданды. Андан соң алар экөө мага чогуу келип салам беришти. Абу Бакр разияллаху анху, сен Умар агаңдын саламына жооп бербей коюпсуң го, эмне болду деп сурады. Мен андай болгон жок, дедим. Умар разияллаху анху ошондой болду, деди. Ошондо мен сиздин качан келгениңизди да жана мага салам бергениңизди да байкаган жокмун деп жооп бердим. Абу Бакр разияллаху анху, чындыгында эле ошондой болсо керек. Балким сен бир нерсе тууралуу катуу ойлонуп байкабай калгандырсың, деди. Мен чындыгында эле бир нерсе тууралуу терең ойлонуп жаткам, деп жооп бердим. Абу Бакр разияллаху анху, эмне жөнүндө ойлонуп жаттың эле, деп сурады. Мен Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн өтүп кетти. Бирок биз андан азаптан кутулуу эмнеде экендигин сурабай калыптырбыз, дедим. Абу Бакр разияллаху анху, мен аны сурагам, деди. Мен ордумдан тура калдым да, менин ата-энем сизге курман болсун. Чындыгында сиз дин иштери боюнча баарынан алдыдасыз. Ошондуктан сиз гана ушул нерсени суроого татыктуу болчусуз, дедим. Абу Бакр разияллаху анху, мен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан тозоктон кутулуу эмне менен болот деп сурадым. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, агам Абу Талиб өлүм алдында жатканда мен сунуш кылган келмени ким кабыл кылса, анда ал үчүн кутулуу болот, деди. Ар кандай азгырыктарга дуушар болушту дегени, сахаба разияллаху анхумдар ушул учурда өтө оор кайгы капаны баштарынан өткөрүп жатышкан дегенди түшүндүрөт. Өтө чечкиндүү жана эр жүрөк Умар разияллаху анху кылычын колуна алып, ким Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлдү деп айтса, анда мен анын башын алам. Муса алейхиссалам Тур тоосуна кеткен сыяктуу эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да өзүнүн эгесине жолукканы кетти, деди. Кээ бир сахабалар дин иши токтоду деп ойлошту. Кээ бирөөлөрү болсо диндин өнүгүшүнө эч кандай сүрөт калбады деген ойго чөмүлүштү. Кээ бир сахабалар сүйлөй албай калышкандыктан үн чыгара алышкан жок. Бир гана Абу Бакр разияллаху анху чыдамкай эле. Себеби ал Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйгөндүгүнө жана ага өтө жакын болгондугуна карабай бекем жана туруктуу болду. Ал жалпы элге кутба окуду да, андан соң бул аятты окуду. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар гана болчу. Эч качан ага өлүм келбей турган Кудай эмес болчу. Эгер ал өлсө же шейит болсо, анда силер динден артка кайтасыңарбы? Ким динден артка кайтса, анда алар Аллага эч кандай зыян келтире алышпайт. Балким алар өздөрү зыян келтиришет. Мен бул окуяны кыскача түрдө Хикаяту Сахабада жазгам. Кутулуу эмнеде дегени эки маанини түшүндүрөт. Биринчиси, динде көптөгөн өкүмдөр бар. Алардын арасында бардыгы ага негизделген, ансыз эч кандай чара жок болгон бирөөсү бар. Ушул мааниге жараша жооп даяр, себеби толук диндин негизи бул шахадат келмеси. Ал эми исламдын тамыры болсо бул тайба келмеси. Экинчиси,
Dinde kıyınçılıklar da gelet. Şaytan azgırıkları menen kurçap alуусу da ar daim çeçilbes masele jana dünya muhtajlıkları da pendeni özüne tartat. Uşul görünüştü alsak, anda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sözlerinin manisi, Tayyiba kelmesin gövrek aytuu, bul oşol bardyk nerselerde darıloo bolot. Antkeni tayyiba kelmesi çyn ıklasty paýda kılat, jürekdi tazalayt, jana şaytandyn jok bolusuna sebepçi bolot. Kandaýça bardyk oşol hadis riwayatlarynda anın tasirleri öte köp aytylgan. Bir hadiste La ilaha illallah kelmesi anı aytkan adamdy arganday balelerden kutkarat. Al balelerden eň jönököýü bul adamga ardaýym jük bolgon sarsana dep aytylat. Osman radhiyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aytkanyn ukkam dep riwayat kılat. Men uşunday gelmeni bilem. Eger adam anı çyn jüreginen işenip okusa, anda aga tozok otu aram bolot. Umar radhiyallahu anhu al kaýsy gelme ekendigin aytaýymby? Allah Taala al kelmenin sebebinen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din jana sahabalardan darajalaryn kötörgön. Jana anı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün agasy Abu Talibke ölüm aldında sunuş kılgan bolçu. Al La ilaha illallah'a kübölük berü dedi. Hadis, tafsir jana tarih kiteplerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din agasy Abu Talib jönündegi okuya tanımal jana belgili. Al Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga jana musulmandarga jakşylyklardy kılgan ele. Oşonduktan al ölüm aldında jatkanda aga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Hey bayke, la ilaha illallah dep aytyňyz. Oşondo gana men kıyamat günü Allah'nın astında sizdi İslam dinin kabul algan ele dep gübölük berip, sizdi şafaat kılıuga mümkünçülük alalam," dedi. Abu Talib, elder meni ölümden korkup inisinin dinin kabul kıldı dep şıldın kılıularından korkom. Eger andan korkbogonumda, anda seni kuandırуу üçin bul kelmeni aytmakmın, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem al jaktan kapaluu kaytdı. Oşondo uşul okuya tuuralуу Kur'an ayatı düşkön. Çındığında jakşı görgönüňdi tuura jolga sala albaýsyň. Birok Allah Taala kimdi kalasa anı tuura jolga salat. Kasas suresi 56. ayat. Uşul okuyadan günö menen alek boluuçular Allah'dan jana anın elçisinden alys jürüşüp takwa tuğandarının duasının jardamy menen öz maksatyna jetүүnü gözlegönдөр adaşuuda ekendigi belgili boldu. İşlerdi kılıuçu Allah gana, aga gana gayrıluu jana anı menen gana çыныgy baýlanyşdy tüzүү gerek. Albette takwalar menen baýlanyşuu, alardyň dualary jana alardyň göňül burusu paýdaly bolusy mümkün. Umar radhiyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den riwayat kılat. Adam aleyhissalamdan günö bolgon uçurda anın sebebinen al beýişden düýnöge düşürilgön. Oşondo al tınımsız ыйлап, dua kılıp keçirim suragan ele. Bir jolu asmanga garap, "Hey Allah, Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'din urmaty menen meni keçirüňdi senden suranamyn," dedi. Allah Taala'dan Muhammad degen kim degen suroo boldu. Adam aleyhissalam, "Sen meni jaratkan uçurda, senin arşyňda La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah dep жазılıp turganyň görgüm. Oşondo men atın özüňdün ısmyňdyn janına koygon Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'dan da ulugurak hiç kim jok ekendigin düşüngüm," dedi. Allah Taala'dan al bardyk paýgambarlardyň möörü senin urpagyňdan bolot. Eger al bolbogonda anda sen dagy jaralmak emessiň degen жооп geldi. Adam aleyhissalam oşol wagtda kanday gana dualarda okuwady, kantip gana aýlabady. Bul jönünde köpdögön hadislerde aytylgan. Albette kimdin başынан kojoýununun narazyçylygy je kapalygy ötken bolsa, anda oşolor gana muny düşüne alat. Çыныgy bolbogon kojoýununun narazyçylygyna kızmatçı kanday gana kapa bolup sana tartat. Bul jerde bolsa padyşalardyň padyşasy, alamdarga ırysky berүүçü Allah'nın karı boldu. Al kar kimge boldu? Al kar aga periştelerde sajda kıldırgan
жана Аллага эң жакын болгон пенде Адам алейхиссаламга болду. Эгерде пенде акмак болбосо, жана ал канчалык Аллага жакындаса, анда ошончолук ага Алланын карынын таасири болот. Ибн Аббас разияллаху анху айткан: Адам алейхиссалам ушунчалык көп ыйлагандыктан бардык элдердин ыйын чогултса дагы анын ыйына жетпейт. Ал 40 жыл башын көтөргөн эмес. Бурайда разияллаху анху өзү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткандыгын риваят кылат: эгер Адам алейхиссаламдын ыйы бүткүл дүйнөнүн ыйына салыштырылса, анда анын ыйы баарынын ыйынан көптүк кылат. Bir hadiste kelget: эгер анын жашы жана анын бүткүл тукумдарынын жашы таразага тартылса, анда анын жашы баарын басып кетет. Ушундай абалда ал кандай гана Аллага жалынып жалбарып кечирим сурагандыгы белгилүү нерсе. Ошондуктан ушул окуя тууралуу айтылган бардык хадистердин мазмунунда эч кандай талаш тартыш жок. Ал хадистерде биринчиден Адам алейхиссаламдын пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды ортомчу катары тандап алгандыгы, экинчиден Алланын аршында ла илаха иллаллаху Мухаммадур Расулуллах деп жазылгандыгы тууралуу көптөгөн түрдүү хадистерде дагы айтылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат: мен бейишке киргенде анын эки жагында тең алтындын суусу менен жазылган 3 сап сүйлөмдү көрдүм. Биринчи сапта ла илаха иллаллаху Мухаммадур Расулуллах, экинчисинде биз алдыга жиберген нерселерибизди, башкача айтканда садака жана башкаларды таптык, дүйнөдө жеген нерселерибизден пайда алдык. Ал эми дүйнөдө калтырган нерселерибизди болсо жоготтук. Үчүнчүсүндө үммөт күнөөкөр, ал эми падыша болсо кечирүүчү. Bir takva adam mınday deyt: men Indiyanın bir şaarına gelip, mömölörü badamga okşoş bolgon bir bakты gördüm. Anın mömölörünün ekiden danegi bolot. Alardı jarsaң, içinen orolgon jaşıl jalbırak çıgat. Al jalbırakты atsaң, anın içinde kızıl sıya menen la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah degen жазуусу бар. Men bul okuyanı mergençi Abu Yaqub rahmatullohu aleyhiге айтып бердим. Ал мында эч кандай таңгала турган нерсе жок. Мен айлада балык кармап алгам. Анын bir кулагында ла илаха иллаллах, ал эми экинчисинде болсо Мухаммадур Расулуллах деген жазуусу бар экен, деди. Асма разияллаху анха пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат: Алланын Исмул Азам менен белгилүү болгон эң улук аты төмөнкү эки аятта айтылган. Эгерде чын жүрөктөн окулса, алардын бирөөсү ва иллахукум иллахун вахид, ла илаха илля хуар рахманур рахим. Экинчиси алиф лам мим, Аллаху ла илаха илля хуал хайюл кайюм. Исмул Азам тууралуу риваяттар хадистерде көп келген. Андан кийин окулган дуа кабыл болот. Албетте Исмул Азамдын сөздөрүн дайындоодо хадистерде ар түрдүү келген. Мындай эң улуу жана сырдуу нерселерде пикирдин түрдүү болуусу бул Алланын эрежеси. Кадыр түндү белгилөө тууралуу жана жума күнү дуанын кабыл боло турган өзгөчө бир убакыт тууралуу уламаларда талаш тартыштар бар. Ал тартышууда өзгөчө бир кемеңгерлик бар. Ал тууралуу Фазаил Рамазанда жазгам. Ушул сыяктуу Исмул Азамды дайындоодо да ар түрдүү хадистер келген. Жогорку хадистагы ал хадистерге кошумча болот. Ошондой эле башка хадистерде да ушул аяттар тууралуу айтылган. Аннас разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтканын риваят кылат: моюн сунбаган жана абийирсиз шайтандар үчүн ушул эки аяттан катуураак эч кандай аят жок. Ал аят ва иллахукум иллахун вахид деп башталат. Бакара сүрөсүнүн 163 аяты. Ибрахим ибн Васма рахматуллаху алейхи айткан: төмөнкү аяттарды окуу жин оорлары үчүн пайдалуу.
Kim alardy ar dayım okup жүрgөн bolsa, anda al oşondoy nerselerden sak bolot. Birinci, va ilahukum illahun vahiddi akırına çeyin. Bul Bakara suresinin 163. ayatı. İkinci, Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huvel hayyul kayyumdu akırına çeyin. Bul Bakara suresinin 255. ayatı. Üçüncüsü, Bakara suresinin akırkı ayatın. Törtüncüsü, İnne robba kummullazi halaka den başlap, muhsininge çeyin. Bul Araf suresinin 54. 56. ayatları. Beşinci, Haşr suresinin akırkı ayatları. Huvallahullazi la ilaha illa huvadan akırına çeyin. Haşr suresinin 22. 24. ayatları. Bizge uşul ayatlar Allah'ın arşının, tahtısının burçlarında yazılıp durat degen kavar jetken. İbrahim rahmatulloh aleyhi aytkan, baldar korksu je göz tüygендigi turalı gümön bolsa anda alarga uşul ayattardı yazıp bergile. Allama Şami rahmatulloh aleyhi İmam Abu Hanifa rahmatulloh aleyhinin sözün aytat. İsmul Azam bul Allah degen söz. Uşunda ile oydu, Allama Tahavi rahmatulloh aleyhi jana göptögön ulamalarda gaytışkan. Göptögön Allah'ını taanouçular, ulu sufiler dağı uşunu tasdıktaşat. Oşonduktan alar zikirdi da uşul ıyıkattar menen göөрök kılışat. Abdul Kadir Ceylani navarallahu markadahu dağı uşul ele oydu aytkan. İsmul Azam bul Allah sözü, birok şart boyunca al attı aytıp jatkanda, jürögüңdö andan başka eş nerse jok bolusu gerek. Anın aytusunda bul attı jönököy adamlar aytıp jatkanda Allah'ın ululuğu jana andan korkunuç sezilip turusu gerek. Özgöçö adamlar ana aytkanda al ıyık attın eesinin zatı jana sıfatı sezilip turusu gerek. Al emi öteli özgöçö adamlar ana aytkanda jüröktö Allah'ın zatынан başka eş nerse jok bolusu gerek. Oşondo ile Kur'anda da bul ıyık at ötö köp kelgendikten anın çegi jok. Birok anın sаны Kur'anda 2360 jolu gelgen dep ulamalar aytışat. İsmail Fergani rahmatulloh aleyhi mınday deyt. Men köp wagtga çeyin İsmul Azamdy öýrenүүnü eňsep jürdüm. Al üçün köpdögön hareketlerdi jasadım. Bir neçe gün boyu tamak jebey açka bolup, anın sebebinen esten tanıp jygylgan uçurlarda boldu. Bir jolu men Damaskdagy meçitde oturgam. Eki adam meçitke girip menin janyma turuştu. Alardy görüp periştelerge okşoş eken dep oýladym. Alardan biri ekincisinden İsmul Azamdy bilgin gelebi dep surady. Ekincisi "Owa aýtçy" dedi. Men alardan sözlerin kunt koyup tınşadım. Al mınday dedi. İsmul Azam bul Allah sözü. Sitqilaja şartı menen aytılsa. Şeyh İsmail rahmatulloh aleyhi aytkan. Sitqilaja degeni, misalı biri suğa çöküp jatsa, jana anı kutkaruga hiç kim jok bolsa, anda al oşol uçurda Allah'ın atın kanday çınıklas menen jana kanday avalda aytat ele. Tak oşondo ele aval İsmul Azamdy aytıp jatkan adamda da bolusun düşündüret. İsmul Azamdy bilүү üçün ötö çynamkaylyk sıfat gerek. İsmul Azamdy bilgen bir takwa adam turaly okuy aytylat. Aga bir gedey gelip, "Maga da üýretiňizçi" dep ötündü. Takwa, "Senin buga jöndömüň jok" dedi. Gedey, "Menin jöndömüm bar" dedi. Takwa, "Makul, balança jerge baryp oltur. Andan soň al jerde emne okuya bolsa, any maga gelip aytgyn" dedi. Kedey al jerge bardy. Andan soň al jerden eşegine otun jüktep algan abışkany gördü. Anın aldynan bir joker adam çykdy da al abışkany sabap otunun tartyp aldy. Kedey al jokerge uşunçalyk katıp açusy geldi. Andan soň gedey bolgon okuýany Takwaga gelip aytyp berdi da, "Eger men İsmul Azamdy bilgenimde, anda men al jokerge karşı jaman duba kılmak elem" dedi. Oşondo Takwa, "Men oşol eşegine otun jüktep baratkan abışkadan İsmul Azamdy üýrengem" dedi.